Kotor Swlaijakmungni Phaising Tripura BJP Jephuru Phano Phaiwi Sokphaimano Delhini Koktwma Kotor Tripura Hasteo BJP Bodolni Chaya Tongkhor Groupism alliance partner by Halok Hamya administrative corruption te drugs Baniya Khlainairokni Kotor Uphla Kaphla Abohai dalbidal joto issue no tebe Kotor wanamate kamangmawo Khlaijak Kotor BJP Salai Chalsamne Bishingono Tabukni BJP Achukphang MP Rajib Bhartacharjee no Hasteo BJP Achukphang Norjaknani Abohai no Delhini Phai Koktwma Kotor Abohai no Daktino reshuffle Khlaijakmungni Tripura Hasteni cabinet body eba Montri Sabha Abono Phaiwi 28 May Shalmariwo Delhi Khlaijaknani Thangri Tongo BJP core committee Adongrokni Nangkukmani meeting Kotor Swlaijakmungni Phaising no Sekangjak Tabuk Hasteni BJP committee Jephuru Phano Phaiwi Sokphaimano Delhini Koktwma Kotor Tabukni BJP Achukphang MP Rajib Bhartacharjee ni Tuidulmung by Tripura Hasteo BJP Bodolni Chaya Tongkhor Groupism alliance partner by Halok Hamya administrative corruption te drugs Baniya Khlainairokni Kotor Uphla Kaphla Abohai dalbidal joto issue no tebe Kotor wanamate kamangmawo Khlaijak Tabuk Kotor BJP MP Rajib Bhartacharjee ni Mungai Kotor BJP ni kusuk ozamaroni thani Thangi Sogaika Kabangma Koksel Samong Rajib Bhartacharjee Hasteo BJP ni Achukphang ni Thaiwo Achukman Yagolo Tripura Hasteo Phaiwi Khlaika BJP Bodolni Shakawo Tongkhor Lukurokni Khatungmani Tei Poito Laithangni Bishini Bishithamni Zorawo Bini Saktharmung Kurani Bagaino Tripura Hasteo Nukjaka corruption land mafia drugs mafia syndicate ras Khlainairokni Bokrok Basamani Abohai Phaiwi Khlaika BJP Bodolni image Tripura Hasteo BJP Bodolni Chaya Tongkhor Groupism alliance partner by Halok Hamya administrative corruption te drugs Baniya Khlainairokni Kotor Uphla Kaphla Abohai dalbidal joto issue no tebe Kotor wanamate kamangmawo Khlaijak Kotor BJP Aboni bagani central te Hasteo BJP ni hafang tongmani yagolo phano laithana ADC songbariwo lasima sangsa mariwo mesenjagnani nangkha BJP bodol abono karibo tebu wana jagnai kok angkha tabukni montri okra te BJP Achukphangni samung homungno sajagya angai kabangma BJP ojama rokno bodol yakarnane Phaising eba kebo kheba tei politics se khailia khanoi nogo asukjak tabuk Abohai Tongkhoro phainai village committee chongbario bo haino hai mesen jagnane Phaising BJP abono tei sanane se kokkrei BC election paikeno angnani thangoi tongo municipal election aboni yagolo 2028 BC wa assembly chongbari aboni bagai tei risk naharnani musuk jaglia tabuk Kotor BJP Tripura Hasteo muranjak BJP bodol Ketalke Rotonrunani Naharmongo Kotor Wansumung Naharnani Phaising Tabuk Kotor BJP Daktino Swlaijakmungni Hasteo Ketal BJP Achukphang ni mong Abohai keno Daktino reshuffle Khlaijakmungni Tripura Hasteni cabinet body eba Montri Sabha Saboni Kapalo Tamo Sejak Tong Kebusia Aboni Bagai Kemaja Kabangma Montri MLA eba BJP Ojama Rokni Horni Muktre Bureau Report Chini Khorang